Rojbaş Kurdistaniyê nêja li ser navê çarpel medya û hevkarê xwe Henîfî Turan Silav û Rêz temaşevanên hêja berî ku em dest bi bernama xwe bikin du roj berê bûyerekî xemgîn pêk hat. Li Başûrê Kurdistanê li herêma Maxmûrê Daişê êrişî Kurda kirin, neh pêşmerge û sê sivîl şehîd ketin. Çar sivîl jî birîndar bûn. Ev êrişên Daişê demên vê taliyê her du dome. Em ji pêşmergên şehîd ketine û kesên birîndar bûne ji pêşmerga re sersaxiyê dixwazin û ji birîndara re jî şîfaya xêrê dixwazin. Bihêviya ku dewletên zir bihêz zextê li dewleta Iraqê bikin û dewleta Iraqê ew madda sedî û çelî bicîbîne û pêşmerge vegerin ser wê deverê û kontrol di destê wan de be. Temaşevanê hêja wek hezdarî em ê bi ez ê bi hevkarê xwe Henîfî Turan em ê dest pê bikin. Kek Henîfî merheba. Merhaba, merhaba kek. Tu çawayî, Diyarbekir çawayî, hawa çawayî? Vallahi îro wayê xweş e hinkî tav heye. Lê belê em ewsa hewakî ew girtî ye. Yani ta carna tav e carna jî divestî ema tiştek wisa. Rojeva Diyarbekirê çawayî rojeva giştî tu li welatê çi tê peywandin tu kerema xwe karibî bi temaşevanê me re parve bike em ê kêfxweş bin. Belê li Diyarbekir bi rastî ew şehîdbûna pêşmergeyan li ser hebe him li Silêmaniyê him jî li Maxmûrê ew tê xeberdan. Diyarbekirî em bêjin yani mixabiliyat tînin ziman berdikevin û hewqa dem derbas biye çawa hêjî Daîş başî Daîşê nehat viya ji hev dipirsin. Hinek dibêjin dewletên herêmê li pişt wan in. Hinek başqa tiştan dibêjin. Lê belê ber wan birayên xwe ku şehîd ketine ber wan dikevin abrastî Diyarbekirî. Bihêviya ku ciyê wan bihişt ve xwedê wan bira kerema xuşake. Li Diyarbekir rojer germ e. Yek jê 21 mamosteyên Kurd li Diyarbekir ê endamê em bêjin sendîkaya perwerdekaran ku jêra divên eğitim sen ji kar hatin avêtin. Ewlê de heqê wan da dadgeh xwest ku dawe veke lê belê dawe yani dozger dawe vekir lê belê dadgehê dawê red kir got tu îcabî ku dawe di heqê wan da bê vekirin tune ye tiştekî li ber dest tune ye. Lê belê dîsa jî bi ewka walîliqa Diyarbekir yani bi em bêjin bi emrê wan yan jî bi xwesteka wan a ku ji merkezî saziyek wan heye a kojera dibêjin rewşa awarte komîsyona rewşa awarte ji wirê xwestin û bi ew divên qanûn hikminde kararnameyên bi hikmê qanûnî em bêjin wan ji karê wan avêtin dîsa ev platforma kedê li derê çiyê li qada Şêx Saîd xwest ku daxuyanîkî bide ji bo wana û wê rewşê şermezar bike lê belê hêzên ewlekariyê wî qebûl nekirin nehiştin. Dîsa 5 partî û rêxistinên
Kurdistanî ku di nav kîne peseke pak tevger pêr Kurd û pedeke bakur ewana daxuyanîkî nivîskî dan û wê rewşê şermezar kirin em jî wek çarpel medya em hêvî dikin ku wan mamosteyên me zûtirîn dem bifetilin ser wezîfeyên xwe. Dîsa Diyarbekirî bi rastî heftiya borî jî min behs kir min got Diyarbekirî ji ewkê hinkî ev zam û ku nirxê dolar zêde dibe û perê Türk nirxê wî dikeve û her tişt biha dibe ji wî hinkî bêzarin bi rastî ew dewam dike. Dibên kek herîfî dibên Diyarbekirê nan bûyî nanekî ku 600 gram li hinek firûna vê gavê bi 5 lîrayê Türk tê firotin. Heta dibêjin ku nanê 400 gram ew ê roja dişemê wê ew jî bibe 5 lîra. Bi Xwedê Diyarbekirî ji ber ku çay û şekir biha bûbû tema devê wan nexweş bûbû îcar waye wêzikê wan jî ditirsin. Wêzikê wan jî birçî bimîne. Bi rastî rewş ber bi xiraetiyê ve diçe aboriya Tirkiye merivêxê têk çûyî û safanî dike. Xwedê alîkarê miletê me ve ez dikarim ya bêjim. Yani miletê me bi dij li gorî em bêjin Anatolyayê di qatê wana tên heçqandin di alê aborî da jî ji ber ku li virê bêkarî daha zêde ye ew firsendên ku li wî alî heye li vî alî tune ye ew jî baldoreke mezin li ser rewşa Diyarbekiriya a rewşa wanî em bêjin derûnî jî yani psikolojiya wan jî ew dibe. Dîsa di rojeva Diyarbekiriya da tirsa Covid-19 heye. Dibêjin ku Covid-19 li başûrê Afrikayê varyantek nû pêk hat ku jê re divên Omîkron û ew varyant Awropa, Asya, Avustralyayê gîşt her sê wan deverên dinyayê dû jî. Diyarbekirê ditirsin divên ku were Tirkiye bawer ke belkî ewlê were Diyarbekir û qê li televizyonan jî guhdarî dikin hinkî wan tirsandine. Di rojeva Diyarbekir da me dikare bêje evana hene. Divê navberê da divê heftiyê da mesela Kurdistanê jî Diyarbekir hê jî dihat peyvandin ew akademisyenê Kurd ê ku li zanîngeha Firatê li em bêjin Xarpêtê El Ezîzê ji kar hatibû avêtin û hatibû girtin ew wî berdan ew jî çû bajarê xwe Sêrtê û hat Batmanê saziyên Kurda partiyên Kurda ziyaret kir û vê heftiyê jî Diyarbekir bû min bi xwe jî ez pêra rûniştim hat Partiya Azadiya Kurdistanê jî bû me bi hev re sohbetek germ kir ew jî di rojeva Diyarbekiriya da ye wallahî Diyarbekirî di wî warî da cêhatîne dibêjin Kurdistan navê welatê me ye û em ji wî gav paş de nabêjin. Ez dikarim vê gavê vana bêjim. Tabî gelek rojevên cur ve cur hene lê belê ez hema min got ez pir zêde dirêj nekim ew ê çêtir ve spas kek sîreç. Em spasiya cenabê te dikin te rojeva Diyarbekirê bi temaşevanê me re parve kir. Ez anka ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê. Du mîvanê minî hêja heye mîvanê me hêja heye yek jê sosyolog Doktor Osman Aytar e. Kek Osman tu bi xêr hatî. Navxêrê ravî gelek spas. Xêr hatî kek Osman.
gelek spas serçava. میوانê me yê duyemîn jî Rewşenbîrê Kurd Mehmûd Kîper e. Kek Mehmûd tu bi xêr hatî. Xuyayek û pirsgirêk Riyaya pirsgirêka teknîkî ya Kek Mehmûd heye ew çareser bibe em ê Kek Mehmûd diyalogê deynin. Em Kek Osman tu çawayî tu baş e. Baş gelek spas tun çawana başın. sağ Welay berxudan jiyana êdî em ji berxudanê jî westiyana lê em çi bikin em ê dewam bikin. Na nizam li alî we çi lê li alî me tedbîrên vê nexweşiya Covidê hîn tundtir dibin. Nizam li Swêdê tedbîr hene, li Almanya dîsa dest bi lockdownê dikin nizam. Cemê çawayî. این او دست پی نکریم مناقشه هی نه دوین işte mesela وقتا مرد چجیه درve او انا او ماسکه بکار بین او دقت بکه او نه بکنه لینا وک لوک داون دست پی نکری مناقشه هنه yani بچاوایی بکن هنک جیاده مکتب yani اگر مجبوری نبود کار دیستانس اونلاین او بکن لی وک آلمانیا نه هین او نبویه yani. Baş Kek Osman wek alî me wêran şerliya dibên ya em hûrik hûrik dest bi bername xwe bikin. Kek Osman hûn ji giringiya diyaloga Kurdistaniyan çi fehm dikin ya jî hûn çawa tarîf dikin ama em tirkekî wer dest pê bikin heta Kek Mehmûd girê dibin. gelek spas بۆ vî fersendê berê ez jî dixwazim ew daxwaza wê ji bo şehîdên berevî demekî li Silêmaniyê û berevî di Rojmexmûrê jalî îsîsê em ber pêşmergeya rûreş bikim û êşa malbat û heval û dostan parve dikim. Êşa me hemiya ye. Pirsa giringiya diyaloga navxweyî meriv wexta tevayî ez dixwazim berê çerçevekî ew bikim yani diyaloga navxweyî ê Kurdistaniya em bêjin di gelek sewiye ya gelek sewiyên vî meriv dikare ew bike. Em ji rêxistinî dest pê bikin diyaloga navxweyî ya rêxistiniyan em bêjin wexta meriv dinere meriv jê gava ê herî nêz dest pê bike em bêjin diyaloga navxweyî heta nav rêxistina bixwe navbera rêxistina da ew di babetên em bêjin diyalogê ne carna meriv dibe nav wexta diyaloga navxweyî piranî nav rêxistina da wexta difikire ew jî ne rast e carna yani meriv dikare rêxistinekî biçûk be mezin be lê diyaloga navxweyî rêxistina jî mühîm e di parçebûna da di pirsên cuda da li hember hevhatinê da meriv dinere çiqa giring e ev diyalog carna meriv dikare nav rêxistinê de be nayê wî mane ku diyalog pir baş e yani. Jalî sosyolojîk meriv ew dikare bire yani ev sosyolojiya diyalogê wexta meriv eger bifikire parçekî sosyolojiya têkiliyayê têkiliya civatê yê di wir da wexta bê rêxistina meriv dikare di wan sewiya de bike di mesela parça da meriv dikare sewiya wê bike di nava parçeyekî da di navbera parçeyê di navbera parçeyan da û em bêjin dîmensyona siyemîn em bêjin diyaloga navbera Kurdistaniyan li cîhanê ew diaspora jî nav da ne tenê parçeyên Kurdistanê wî û ewa ê çaremîn meriv dikare ew bike di warê jiyana civakî rojane da yani dikare grûpên biçûk bin dikarin eşîr bin malbat bin dikarin bajar bin mihele bin em bêjin ew mühîm e yani wexta meriv çerçevekî fire binere esas di diyaloga navxweyî a Kurdistaniyan gelek aliyên wî yên giring hene ku tesîr li ser hev dikin. Carna me hûn jî zanin piranî navbera parça da meriv parçeyên Kurdistanê da difikire navbera rêxistina da dikir wexta rêxistin dibên rêxistinê him siyasî him ey sivîl yani ew nav da yani ew ê civakî jî nav da di çerçevekî wiha da
گرنگی کی دیالوگا نافخوایی یا کردستانیان یا پرعالی هەیە و تەسیر لەسەر هەفتوو دکە ئەم بێژن وەختا تێکلی ناوڕێخستنێکیدا دیالۆگێکی باش و ئەم بێژن پرعالی و بحرمەت و ئەحدی وەفات تونەبە ئەو تەسیر لەسەر تێکلیên دیالۆگا ناوبەرە ڕێخستنا دکە تێکلیە ناوبەرە ڕێخستنادا پرۆبلەمی ورە باشی و نەباشی ئەز ناخوازم تەنێ پرۆبلەم ژی ئەو بکەن یانێ دیالۆغێدا ئەو عالیەن باشیژی هەنە ئەو تەسیر لەسەر دیالۆغا ناوبەرە پارچەیان دکە ناوبەرە پارچەیان و دیاسپۆرای دکە دوی عالیدا چەرچەوەکی وا گشتی وەختا مەرڤ دەست پێ بکە یانێ باش وی نەریە مەسەلەیە دنەرم یانێ باش كيك محمود واي كيك محمود مرحبا بخيراتي كيك محمود پرسکرێک هەیە بەردەقێ بکێک مابترا نەیسە ئەژیش ولا خوياي كيك عثمان ايرو باري افشاريه خو تيل گري ولا گوناکی مەهەبە برا ئێدی مەرەخ نەبکە دەموکراتیک مەرکەزیەت چییە كيك عثمان تشرشواكي يعني تماشاواني مرغو قالوا او ديالوغا نافخوي ده قالك جارا برسكريك وقتا درد كيفن دوي ديالوغي ده او شاشي و چوتين چه دبه شاشي و چوتين بإرادا بوينا ريخستنا چه دبه يا او فاكتورين در بجي هيا كو او شاشي چه بكو ديالوغا راستقين دنابينا كردا ده چه نبه او پر هەیە یانێ ئەو تەجروبەی مەی کوردستانی مەرڤ بژە تاریخی بفکرە یانێ مەرڤ زێدە درێژی نەکە یانێ وەختا ئەوە ئەم بێژن دەولەتێن سەردەست هێزên سەردەست ئەم بێژن ئاختۆرên سەردەستên کوردستانê ئێک و بەرژەوەردیên وان هەیە ئێک و بەرژەوەردیên وان هەیە و دیالۆگ خورد بە یا زعیف بە یانێ وەربوویەک و جانە هەنێک دەولەتێن هەنێک پەریۆدادا خواستنە دیالۆگا ناوبەرە کووردا خورتتر ببە یانێ وەک میسالێکی وەختا 1990 ئەمریکا گازی مام جەلال و کاک مەسعود کرد ئەمریکایê ئۆڵبرایت بوانە ڕوونشت و جوینێکی چاپەمەنی کرد ئەو تێکلیە وان ئەو دژبەریە وان خواست نقطەکی دەینەورە ئەو ڕەسم تێ بیراوە وەختا ئالیکی کاک مەسعود و ئالیکی مام جەلال بوو جارنا هەنێک دەولەت دخوازن کو ئەو دیالۆگا ناوبەرە کووردا خورتتر بێ جارنا وەربوویەک و ئەم بێژن دەولەتێن داگرکەر وڵاتێن مە تێدا ئەو دخوازن کو هەرتم مەیلێکی سیاسەتێکی هەرتم زندی ناواندا هەیە و ئەو دیالۆگا ناوبەرە کووردا زعیف بە نەخورد بە و بەهێراوایی دخوازن تەسیر وان بکەن جارنا تەسیر دیرەک بخۆ دکن جارنا بە دەستێ هەنێکا دکن جارنا بە دەستێن هەنێک دەولەتێن کو تێکلی وان بخۆ هەنە دووردا ئەم زانن یانێ ئەم بێژن وەختا تشتێکی بوویە مەسەلا کوردستان پێشوەچووە ئەو چار دەولەت هاتنە باهەف خواستنە ئەم بێژن تێک ببن یانێ یاژی ناو کوردادا تشتێکی باش بوویە ئەم بێژن مەرڤ دنەرە دخوازن و بهەورە و بە دۆستێن خۆ دەولەت و هێزێن دن ئەو بکەن یانێ دووردا ئەو ئونسورە دەرڤەیی ئەو ئونسورە دەرڤەیی هەم دەولەت هەم ڕێخستن هەم ئەم کوالیسیۆنێ وان دووردا پرۆبلەمێکی مەزن هەرتم هەبوویە ji dema eşîra di dema Osmaniya bigire ji dema Yawûz bigire Qanûnî Sultan Sileyman bigire heya niha ew hertim dewam bûye ji bo wî hinek mesela xwestina eşîra hinek bînin baxwe hinek eşîrê ku gel wan nene wana tasfiye bike bide alîkî dijberiye wan xurtir kûr bike yani ew dewam kiriye mesela Abdulhamîdê de bûye mesela Hemîdî Alayî de mesela Quruciya de bûye niha em binerin yani عشيرة مجي يا جواتا مجي ام بنرن بارتيين دولت رسمي اك ايديولوجيا رسمي دي باريزن لباجار كردا چقات رأي دگرن كي جان مالبات عشير بوان رانه كي جان دجي وانن او رسمكي پر اشكره ده دور دا پره هيا زور هيا ام بيجن باواي جواكي گلك متود هنك و تسير لوان دك يعني problem بچكي ام بيجن كومبلكس يعني مرو جانا دكاره بيجه هما چما تيكلي هي يعني
ورحات شي ننا ام زانن يعني ام باجارن کو ام بخوجي تين زانن اي دنا داجي مرف زانك و او تكلي چاوا چيدبن لسرچ کی جامپنگ هي چيدبن او تكلي دروشكي دندا چاوا دكاره بگو هر يعني دور داج بوي او perspektive کی گرینگی دیالوگ نافخایی دوی مرف به هر آوایا بفکره يعني مثلا جانا هناك ريخستني كردا ام بيجن وقتا پر شر هفدو بكن ياجي دجبريين هفدو خكور بكن شو نوان مثلا بفكرن مثلا للسوريجي AKP سدي نزل سدي بينجا دقرا لويران شعري ياجي باجار دن هناك عشير وجروب بوان ران ياجي بري جهة بو بري نظام انا بو قالوا مرفت شاوا دكاره بالريا ديالوغي فان بشكريا كيمتر بك ياجي زراري وان كيمتر بك يعني ديالوغ خورتر نبجي مرفت دكاره خسارتين كو بيجي جا ديالوغ كردا بخوه كيمتر بك يعني جانا او مسألة بر جواكي و بر گرینگ جانا روجه درد كبن وقتا جانا ريخستن تين باها جانا بروبلمي هنا قدن هنا يعني چرچوه کی وها مرف دکاره بفکره يعني مروف کارب كيف عثمان از دخوازم دبر دا تكلم نافبري جناب و بحثا گرینگی دیالوگا ناوا کردا کر و جهانی زمان دماکو اول برایت مام جلال و کک مسعود هانی جمهب لباشور کردستان ستاتویک دست کرد و گرینگیاوی آنی زمان از دخوازم هون اینجا بفتلن سر رئالیتا ملت ما هر چارپرچه این کردستان دیالوگا نابراوان چه آستیدایه نابیناوان چوایه چه دکن از دخوازم تو هنکی بحثاوی بکی امزانن کو لسلیمانیه هنک رابون آلا کردستان بن پید کن لروجلات کردستان ده پارتیه بناوه پدکه هنه و لروجابای کردستان دیسا امزانن کو انکسه و پینکه پارتیین ده گروبین کو بربهف ده او کرنه امریکا و فرانسا و دولتین روجابایی دکن ناکن هین کارنوان بینن جمهر و لباکور کردستان روشا ما شخو مرم ناخوازه مرم بحث جیبکه براستی هنکی روشک نخواشه از دخوازم به رئالیته تاوی بینی برچاو تماشاوانان ام ده چه رئالیته دانه و دوی کو ام چه بکن لسپاس وقتا مرم لپارچه ها بناره او تشتك تجي بحث كير ام بيجن ام جه او مسألة سليمانية در كيفن يعني او نوية او ده مسألة آلة ده ام بيجن يعني قال لك شاف كاني ما بخوجي اللوانا هناك بروقاتور هنا او دكن دور ده ام بيجن مرف دوی همو او جوانن کو پروتستو کرن یا درکتن کشا سوجدار نکه مثال يعني تو وقتا تو انا وك غروب سوجدار بكي مثلا با مجي جانا ور بويات متنجا كي دبا او دبا هناك تين سلوغانا كي دافيجن ياجي تشتكي دافيجن وي اتموسفيري خرادك مثلا دوي مرف فقر مثلا چما بحزارة جوان وقتا درد كم كولانا او دبي برس شبو حمو اي سردست ما اي كرداس او بفكره بيكو يعني دبي ايكو ام بيجن ترور دكن ايكو ام بيجن بروقه دكن دبي تدبير هم بروان بستينا او بك او بمناقشه اللي دبي مر سبب بي بنره سبب مثلا او باشور وقتا كاك مسعود ومام جلال هاتم باها از بخوجي حيشت ما نودو چارا لباشور مام حتى سر او سيستم اورا كردستان ب 50 في كتابه كيجي ملي كولينا كيجي وكر يعني كيك عثمان كيك محموداتي لازم دنجي كيك محمود مرحبا دنجي ماتيتا كيك محمود نو دنجي محمود انا ما كنت قارب بيفي باش كيك عثمان بردوام بك انا دور ده يعني مر وقت هناك عاليين برسن كجماتين
هناك جيج دربة ام بيجن مثلا او روجافاي مثلا باكوري اذكر مثال كي بدم يعني پر بالكيشا اكتويلا قالوا بلاتفورما زمان كردي تشاوا دكاره حق واسري خستنا حنبيز بكت شما او ميناك او ديالوج او هفدو قبول كرن حرمات دواري حموي آلية دندانا يعني برتشتكي مثلا الزمان ستونا بنجهيني جواتا مية دور دا وقتا بلاتفورما كي تشي دبا ادنارم مثلا چند ريخستني دنجي هنا دربنا لي او كومبيناسيونا كتشي بويا او كومبيناسيون دواري سياسي دا تشي نابا يك دواري هناك برسن جواكي دا تشي نابا مرف دنارن دبي مثال با قالوا ما چاوا بوكو ما اوكر مثلا اوي يعني اي باشور وقتا مرف دنارا براستي يعني بارتي ويكيتي او د امبيجن تراديشن سياسي قالك شر كرنا قالك لهاف كرنا قالك جارا قوتنا يدي نابا مثلا تجربه وان بخو از باور دكم يعني كاك مسوشي وقتا مام جلال جي دجياني دابو فهم كربوك بي ديالوغي افتش نابا يعني لي جارنا دست برن يعني الدولة هنا ديريكت هنا دناف ريخستنا دا جارنا تي بروبلما در دخينه دناف برا ريخستنا دا بروبلم دكه مثلا هيفيا مد دور دا هم بلكي زان جارنا من نفس خدا جيوكي هيفيا ما او هي دقال كود هناك دولة ريخستن دخوازن كردا بينن با هف لي دبا هناك ريخستنه ما و دناف ريخستنا دا هن كسادا او اخلي سليم هيكو زراري مازن درناكبن يعني ام بيجن دقال كود دولة بلكي دي تشابمانية دا نابيجن او بروبلم چيه يعني ام زانن ام ورن وي نوختيجي بلكي تيكليا هناك ريخستنا بالدولة تيكليا هنا غروبان بالدولة او وقتا تيكلي وقتا تشي دبا تيكلي بنجه تشي نابا وقتا او دبيجن كو از فيات اليكاري بكم او تجي هناك تشتاد خوازه يعني ام بيجن او روجلات بويا او دباشور دا بويا او دباكور دا بويا روجاوا دا بويا اگر ام تواي لهف دبنارن ناف كردا دا بروبلم كي هي تيكلي مخوشن باشن لتيكلي ادنا خرابن يعني وقت بين بمتين لادنا ناين يعني دور داش دبي ام اوكي بكن كو سبب بيتيالويه ببينن يعني كيك عثمان ببورين واي كيك محمود هاتن كيك محمود مرحبا كيك محمود دنجي منايته كيك محمود نو خوياي بروبلماوي انترنتي هي كيك عثمان محمود ايدو انترنت كيك محمود حسناك ولا ولا او باوردك زحمت كيك عثمان لنقطة تمايت دست بك اللي از برسكي جنابي تبكم نها وقت امروف لهر چار پرچه کردستان میزه دکه از يعني ديمنا كو مرب دبينا وتشتي كو تشي خشيا مريا جلك ماسيها ديالوج كيما لجلك بير لكردستان بيك هاتن للشنغالي للسليماني تشي دنابنا بارتيين منا ده تشي دناب بارتيه كي بخدا مثلا بير سليماني و جلك بيرين اوي تشي بودنافيانا كده لي هشمندیه کی نتویی یاجی او گوتنا ریزار مسعود برزانی کشتنا کرد به کرد حرامه ل اوی ایدی لناف کردا ده بوی کلتور کاوا کری بنگه کچه کریه قناعت من او کلتورا ده جواتا کردا ده تبی همو پروبلمانا کرد لنبری هف شرنکن راسی ایرش هاتن gelek جوان هاتن کشتن لی او تجربه دیرو کامه درخص اورته یک جانا هن کسایت هن دیرو کا کردستان رولا خدلی زگاوا د جناب تبحثا کاک مسعود مام جلال کر لی
باور دکم او لهفکرنا وان و میسیونا کاک مسعود برزانی ایرو او سیاست تاویل او سردست بویه یعنی کرد هبو دو کشتن حرامه لی جبوی او حرامی بر به پیشوه بچه گلو دوی کرد چی بکن یعنی آنکا جنابیت گو فاکتورا دن هيا لي امزانن کو فاکتورا سرکه یه دولتین داگر کره لی دوی نقطه دا دوی کرد سیاسته کی چاوا بمشینن کو اف دیالوگ آوان هین بر به پیش و بچه یا او ما بعسكر او بريك مگو دقال حمو برسان وقتا خطرين مزن شي نابن دوان روشن داويدا او عقلي سليم ده هناك ريخستنا دا سروكاتيا وان دا دنا وان دا غروب هناك ريلي دقر مثلا الشنغالي بهديناني سليماني وقاس تشتبو بريبيا سالين حيشتيبيا بلكي بسدان انسان ما باتا شهيد كرن يعني لي تدوناري تلية دولتها هي تلية ريخستني تاريخ هي دناف تبي مرفد مكان حمود تشتغل داي وانجي ببي يعني هناك اوي ماجي يعني دتشوتي دناف ما بخدا جي هي لي هناك كسين ما جسروكاتين بارتيا جناب بارتيا دا او دكن لبش دريا بيكو تشابا منيدا اون ري دقرنكو خسارات مازن نبن يعني مثلا شنغالي ورد شيلوفيدكم مثلا بهتيناني ور في شيلوفيدكم مثلا سليماني ور شيلوفيدكم كو عقلي سليم غير لبر بان تشتاكركو او بروبلمي مازن درناكم يعني تشاوا مثلا بش او دبينكو يعني تمام امن كان بشكريا هاف بكن امن كان بسني هاف بدن لقد نبا او زرار بدن او برنسيب مهمه يعني جانا امن كان بهفرا كار بكن ام دجمناتيا هاف ناكن يعني ام دجمناتيا هاف مثلا چی مثلا چاپ منیدا مثلا هونجي زانن مثلا از بخو وقتا هناك ريخستنا هذا هناك شخصات وقتا تبينمكو اوي ببيفم بخود ترسم از ناوي وان نادم مثلا بالزمانكي برتون زمانكي ايريشكار تدناري او جي يك ريخستنا هنا قالك ريخستنا هنا لي هناك انسان جي هنا وقتا دبيفن مرف زانكو مرف بي باوره اوي تشاچوكي او دين دور دا ام بيجن وقتا مرف بنره بمناقشه كسن كان انكار بك تكليه دولت تكليه ريخستني محميه ايك تشك دستي واندا بري هبو دورا هبو بوي اوي هناك هنا يعني ايكو بتشكي دبن بقوت يعني كسن كان انكار بك كسن كان بيج تكليه من جوان باشترنن بوي معني مرف دبي ببراتيكي باشتر بده از بخود قالك انا قوارادا من مثال دايه مثلا پارتیا دموکرات ایران روجاوا دماکی تکلیه وان به صدام رهبو نه يعني شوتي دكار يعني وقت صدام وانا لبغداد ميوان دكي ياجي لعرض خو ميوان دكي جوان تشتات خوازه او دكي او جي مجبورن هناك بيدنگ بن نظام تكليات بكن او بكن لي مرف دناره وقت تكليه وانو صدام دا مثلا تجاري او انا شر كردستان باشور نكريه يعني تجاري يعني بهيزن صدام ياجي نظام اوي نكري مثال ددم يعني لقيت مثلا هناك بوير بونه سالن حيشتيدا للرجلات تجربة كي بر مهمة دوين بنر سالن نودي تكلي ريخستني باكوري باشور دوين مر لي بنر يعني لكدري او ديالوج قتيايا يعني لجارنا جي يعني او ديالوج او بويا مثلا جارنا قوتنا يعني حيشتي سيادة بدكلاراسيونا PKK و بارتي PKK لكردستان باشور جي بويا دور دا تاني نتاني او دري خستنن يعني هزن هرمي هزن نافنا تويجي دوي تشتي دا هنا يعني حيشتي سيادة حيشتي ديادا تكشونا روجاواي دا قالك تجربة هنا مثلا حلب دا قالك تجربة او هنا مثلا انفال دا هنا مثلا لباكور يعني شر امبيجن زحفتي ونها بشتي وي ودناف ريخستنا دا ومثلا روجاوا دا او جانا حبس كرنو نزانا متينغو همبر هفده دا قالك بروبلم انا تشتيك از دخوازم يعني
ئەوانە ئێدی دەرسێن پر بە ئێش و پر بە حێسرن یانێ دەبێ ئەمجێکی ڕوونن گەلۆ ئەم چقا دەکارن وانە کێمتر بکەن یانێ و ئەد باوەڕ دەکەم ئیمکانێ من نها ji دۆ زێدەترن ji salê nodî zêdetirin destpêka 2000 zêdetirin ku em va tiştên xwe bêdiyalogî xesareta kêmtir bikin û ez zanim di nav hemû rêxistina da jî hinek grûp û zêde jî dibin dengê wan jî zêde dibe ber bi vî meylê dixwazin ku ew xesaret kêmtir jî bêjin yani qenatekî min wiha jî çêbûye dizan mesela taybetî şingal û Süleymaniyê û Duhokê de قناعتێکی بامە هەیە یانێ جەنابێتە مەسەلا شنگالێ vekir divê navbêrê de ez pirsekî pirsim gelo gelek cara yani mutabakat giring e lê vê taliyê li şengalê hew qas provokasyon gelek tişt çêbû lê taliya taliyê gel tercihek xwe kir û nûnerê xwe hilbijart vê saetê şûn de problemekî li şengalê divê ew rêxistinên dina bi taybetî jî mesela bên divê êdî PKK li şengalê rêzê ji serweriya hikûmeta Kurdistanê bike ew tedî yani gel di raya gel dengê wan rayekî tayînkar e gelo ev tişt yani cenabê te çawa dinirxîn piştî vê saetê şûn de min şingalê rizgar kir û şingal divê dibin kontrola me de be ew siyaseta xwe divê dev jê ber de yani PKK yani mesela ankan bêl Diyarbekirê gel Rêzdar Osman Baydemir hilbijêre û Rêzdar Osman Baydemir Diyarbekirê bi rêve bibe pak derkeve bêje nawela tundukan ya bi rêve bibe ez ê bi rêve bibim yani viya ji alî hiqûqî ji alî dengê gel jî ne etîk e ji bo vîya li ciyê ku gavadê cenabê te noxtakî pir baş got yani protokola PKK û protokola QDP divê êdî hin hêzê me bi taybetî jî PKK rêzê li serweriya Başûrê Kurdistanê bigire tu çawa şîrovet dike Kek Osman ya mesele yani ji bo min zelal e yani min çend cara jî nivisandiye PKK û rêxistinê din ji parçeyê din kîbin divê serweriya yani desthilatdariya Başûr nas bikin yani ew desthilatdarîkî meşrû ye û desthilatdariya wira ye lê divê ew desthilatdarî jî van rêxistina hebûna wan ew ê wan bikaribe biparêze yani meriv nikane bêje hema tiştê xwe bigire kincê xwe bigire û sîlehê xwe bigire ji vir derkeve bu wî nabe heştê û siya da QDP ji Rojhilat derneket çima nikarî bû Sedam alî hebû yani ji bo wî ihtiram hürmet divê mesela ji bo min bê münaqeşeye yani îro bijî PKK divê bêje ku ew desthilatdariya meşrû ye em hürmeta me mezin heye lê em mecbûrin li virin bi çerçeveyî mecbûrî de divê ew bikaribin wan em bêjin hêzên wan ciyê wan biparêze bê ku yani lehev bikin yani lehevkirinekî mesela carna ew reş û spî dibe divê hema divê derkeve her tiştê xwe bigire na mesela QDP Başûr yekî bigota heştê û siya da ji Rojava derkeve Rojhilat derkeve dibe na li wir bû meqarê wan hebû serokatî li wir bû QDP Îranê meqara wan li alî dema Sedam li herêma Sedam bû û mektebê wan li Bexdayê hebû meriv dikare bêje ji wir derkeve divê di wir da prensîbekî heye yani meriv dikarin ha wek bangekî jî divê em bêjin PKK û êk û rêxistinê hemû li wir bê münaqeşe desthilatdariya meşrûyeta desthilatdariya Kurdistana Başûr ê federasyonê nas bikin lê ew jî divê hewl bidin ew bikin ku wana hêzên wan ciyê wan li hember êrîşên dagirkera biparêz Kek Osman meriv dikare ez dixwazim pirsekî bikim meriv dikare hêzên Kurd partiyên Kurd dawetê demokratiyê bike demokratî yani wek mînak PKK dibêje ez li Başûr hebûna min ê Başûr meşrû ye ez ew derjî welatê me ye lê heman
هێزên li ser PKK li Rojavayê Kurdistanê dibên ku yek pêşmergekê roj ji sînor derbas bibe mêwan bikuje. Çi eleqa wî bi demokratbûnê heye? Ez dixwazim hinkî tu duê pencerê da jî lê binêrî. Ew siyasetekî çewt e. Yani mesela em bêjin desthilatdarî divê mesela min mesela meriv dikarî kêmasiyê başûr Rojava wek di desthilatdariyê ew ê ne. Aynı tişt boy wan e jî tabii. Ji bo min ew desthilatdariyê Kurdan e. Kêmasikî hebe bawakî aveker dostana divê meriv rexne bike, xweştir bike. Lê divê meriv nas bike yani. û di şertê îro da mesela yani divê di siyaseta Kurdistanî da di şertê îro da divê parça meriv bingeh bigire. Yani tamam Kurdistanê me hemya ye lê wexta ez jî jiyana min rêxistinî heye wexta em li başûr bûn ew desthilatdarî ji bo me meşrû bû yani ew wan e. Em wek mîvan yani çawa yani me ew mesela carekî mesela konferansa netewî de me got wek çar biraw xûç kene em çar malê me hene lê ez mala xwe ne mala xûçk û birayê xwe wek mala xwe nikarim bikarbînim yani. Ew prensîp ji bo hemya derbas dibe. Ew salên heştê da ji bo QDP jî derbas dibû wexta li Rojhilat bû. Ji bo QDP Îranê jî wexta ew li Kurdistana Başûr bû derbas dibû. Li wexta pêşmergeyê roj wexta bixwazin werin Rojavayê aynı tişt ji bo wan jî derbas dibe. Yani di wir da yani tiştê ku ez kêm dibînim yani di raya giştî da meriv ew dike yani herkes têkiliyê xwe diparêze dibe êdina xirab e. Dibe ême baş e lê êdina xirab e. Mesela em bêjin rêxistinekî têkiliyê wî bi Tirkiye re heye dibe têkiliyê me baş e lê êk têkiliyê wan bi Îranê re xirab e. Ya jî êk têkiliyê bi Îranê re heye dibe têkiliyê me baş e lê têkiliyên bi Tirkiye re xirab e. Sûriye jî wiha ye, Iraqê jî wiha ye. Di wir da divê em konsensusekî ew bikin ku hinek têkilî hene resmî ne. Mesela têkilî na têkiliyê Kurdistana Başûr û Tirkiye resmî hene. Yani wek eşkere ne di çapemeniyê da bi ew ê de meş. Hinek têkilî jî hene li pişt perda ne biriya îstixbarat û biriya ew ê dibin. Lê herkes jî zane ez naxwazim nav bidim. Hemû rêxistinên me yê sereke êkî bi quwetin têkiliyê hemya jî bi awakî bi îstixbarata dewleta heye. Ez vêya nabêjim çima heye. Naxwazim nabêjim yani çawa ev ji bo me yani wexta tu di rojhilata navîn di welatekî parçekirî de tu mecbûrî yani. Em li Sûriyeyê mane, em li Başûr mane, em li Alî mane. Lê problem çi ye? Yani merivê çawa li van têkiliya binere yani. Çawa wan têkiliya hewl bide ku ew ji bo wî QDP me Partî Demokratî Kurdistana Rojhilat ji bo wî mîsal da. Mesela mînak têkiliyê wan bi sedam ra digel hemû kêmasî û hinek çewtiyên xwe meriv ciyê lêkolînekê meriv dikare ji gelek sûd bigire. Çawa meriv dikare têkilî bi hinek dewleta re hebe lê zirarê mezin nede wî parçeyê din. Kek Osman tam divir da ez dixwazim vê meselê em hinkî de jî berfireh bikin. Niha em wexta li tekoşîna miletê Kurd ji bo azadiya Kurdistanê di sed salê dawî em dinêrin îlahî hemû rêxistinên Kurda wek cenabê we jî îşaret kir hemû rêxistinên Kurda bi dagirkeran ra bi awayekî ketine nav diyalogê nav danistandina çi veşartî û çi aşkere. Wek mînak ez dikarim ji dîrokê bidim û virda bêm em bêjin Şeyx Mehmûdê Berzencî dema ku hereketa wî dişkê bi alî Îranê de vedikişe. Yan Simkoyê Şikak ez behsa kem dikim ji bo ku ji kem da ez divêm dest pêkiriye. Simkoyê Şikak çûye Başûr jî wê wextê yanî çûye bûye mêvanê Iraqê bi awayekî yan jî bûye mêvanê Tirkiye li wanê. Ev yanê her çê biye. Îca em bikin nekin ew ê hereketên Kurd, hêzên Kurd pêvendiyê wana bi dagirker dewletên dagirker ra hebe.
لێ دەبێت لەسەر چ پرەنسیبا بن یعنی ئەم لەسەر چ پرەنسیبان ئەم دەینن ناوەڵەت دەینی دەبێ ji tara rewayê lê ji min re nerewayê dinyakî wisa tineye divê gere prensîb hebin ez dixwazim te hinekî bi berfireyî behs bikî Doğruda yani menek yani doğruda meriv ez digel dîtinê te me yani ji bo wî migo yani têkiliyê hemiya heye me hem hemjînin yek nav bikin yani hinekî wan bi istixbarata re hene hinek wan di piştberda hene di korîdora da hene hinek jî yani elenî ne vekirî ne yani wexta têkçûna merivcana wê dibîne mesela di dîroka me de hinek dibên wek şikestî yani noxteyê şikestî hene mesela yek ji wan 75 yani peymana Cezayirê ew çawra dewlet û hevkarê wan hatin bahev û peyman çêkirin ew şoreş têk kek Osman Mahmud way hatem tesbik kek Mahmud merhaba kek Mahmud merhaba kek Mahmud tu çawayê kek Mahmud bipeyve kek Mahmud ولی استخبارات اینفورماسیون تکنولوژی نخوازه کک عثمان والا تا اوک دکه همشریته کرم کک محمود کک محمود نه والا دنگوی نه دیسا چو کک عثمان والا خویای ایرو کک محمود و تکنیک لهف ناکن والا او نه ولی بری بیا ما بگو تا CIA یا موساد وانا او غیر برد گره يعني والا چیزارم دبیا جارکی دنمی کک محمود بکن میوانه کک عثمان جی مایی بدام بکن يعني دور ده بحث شکستن هنکو جبو تیکلین به دولت رازی تیکلین نافخویجی میناکن یک امبري نتشن يعني او مثلا سمكو هي مثلا الشيخ محمود برزنجي هي مثلا عبد السلام برزاني هي مثلا حتى الشيخ سعيد هي مثلا سيد رزا هي يعني هناك تشتنا براستي مرف دناره يعني قال لك تش دنا ما بخدها جريدان ما بخدها بر تشتنا دبي درس بجريز يعني جانا وك هناك تخوازن هم رشو سبيل مثلا بنا نوسايا وقتها مرف حفتي بينج بناره مثلا تيكلي بر باش بون بيشتاچون يعني پیمان جزایری دا او شورش تکچو مثلا او شکستنه دا مثلا تیکلیم به دولت دا يعني ام بيجن شورش يعني اوتونومي هبو لتيكلي بشهراجي هبو دورا تيكلي وقت نابرا عراقي هبو مثلا تجبو تيكچونا تيكليا دا يعني بالدولت را دولت هرمي و ناونتوي دا او شکستنه کیه شکستنه د یمین پشت هاتنا حمینی لروجلات کردستان پارتی دموکرات کوملا و کردا هم تمام کردستان گرد بن کنترل خو او شکستنا هشته و ده هشته و سی هشته و چارا او جی شکستنا کی درس پره يعني ورادا رول ما يعني پروبلم نافخایی کردا بخوزی هنه یک عثمان دی اما او بکن پرسی ما پرن معرف عم بك يعني جبوك معرف هناك وك او نكا يعني مثلا حيشتي وحيشتادا وقتها حلب شبو يعني بارتي ويكيتي دو عاليا جداد ابو يعني او مثال وها نشان ده يعني تكلين از دقلوه ومبعشكر از نلدجي تبابت هم معرف بيجا هما بيرق تكليه ويتشي نبا تكليه ويتشي با اللي مرف او تكليه تشاوا دكاره بكاكو او تكلي زرار ندن وي بارشي ومنفعتي كردا تبي اوجي بالانس نرحاتا يعني وقتها او دولتا تجي ريخستنه توان بوان رارودني جبوي قدبا بكاكا يكيتي وقدبا ايراني دفردا خدي تجربين پر اون يعني
مثلا او کمیسیونێکی بەهێورا چێکن یاژی بخۆ ناو خۆدا چێکن مە چدا چەوتی چێتر مە چدا کێماسی چێکرد ئەوێ گەلێک تەش دەرکەوێک و ji بۆ 30 ساڵێدن 40 ساڵێدن پرۆبلەمێ me hindiktirdin kerem ke کێک عوسمان جەنابێ te behsa tiştên girîng dike lê em vegerin ser Bakurê Kurdistanê gava de cenabê te behsa xebata ziman kir ku gelek partî tê de ne em zanin ku li Bakurê Kurdistanê neh partiyên hatine cem hev û piştgiriya platforma zimanê Kurdî dikin û platforma zimanê Kurdî û tora ziman û çandê Kurdî bi hev re xebatê dikin. Viya ji bo diyaloga Kurd bi Kurda gavekî erênî ye. Gelo ev hişmendî ev diyaloga erênî ji bo demên pêş me ji bo di siyaseta Bakurê Kurdistanê de Kurd bibin terefek divê xebatekî çawa bimeşînin ku Kurd wekî vê platformê karibin xurttir bibin û cenabê te jî dişopîne niha herkes behsa zamê dike behsa feqîriyê dike lê rastî û realîtek heye zam û aborî û her tişt girêdayî tu li welatê xwe desthilatdar be anka Kurd desthilatdar ba me yê bigota wele Kurd desthilatdar in divê viya bikin lê Kurd dibin nîrê dagirkera de dijîn û zehmetek û aborî ancak tu li welatê xwe desthilatdar bi ji bo Kurd êdî li welatê xwe desthilatdar bin ew mînaka neh partî diyalogek e ku diyalogekî pir baş e ev diyaloga biçe pêş û karibin wek blokekî Kurdî terefekî Kurdî ava bikin divê Kurd xebatekî çawa bimeşînin kek Osman em ji vir dest pê dikin ji bo ji bo Bakuriya tiştê wek nan û avê tiştê acîl ev e dêm em hinkî fokusa xwe deynin ser vê ew ê ئێمە دکارە وەک مەرv وەک علی پێشنیار وەختا مەرv وەختا بنەرە یعنی مەرv بڕاستی ڕێخستنێ مەگەلێک تشتێ باشی dikin em bêjin bevra ew jî dikin yani ji bo wek merivema derve wek ewekî tiştê baş dikin û meriv serbilindiyê me ne ji bo wî min mîsal da yani platforma zimanê Kurdî yek ji wan tecrübeyên herî pozîtîv ku dikare ji bo diyalogên warên din jî bibe emsal yani ew rêxistinên ku ji bo zimanê Kurdî dikarin bi hev re kar bikin eştera bêjin ji bo xwe îdarekirina herêmî ê belediya dikarin lev bikin dikarin xurtkirina dezgehên sivîl lev bikin dikarin hinek mesela ji navê gunda bigire nizanim hin tiştên acîl hene bi hev li hev bikin û hilbijartin wexta çêbe dikarin wek blok bi hev diraw bikin yani dûr da mesela ji bo wî ew platforma zimanê wexta dibînim ku li Batmanê li ciyê din fire dibe kêfa min tê wexta dinerim ku însan bi hev re kar dikin diçin yani divê meriv rexne bike mesela diyalog nayê wî mane bê rexne ye bê problem e rexne û dijîtî rexne divê aveker û dostane ben yani tu diyalog tu ew bê çünkü rêxistinê cuda ne yani divê meriv hevdura bêjin ne ku mesela adet heye nav hinek hada heya ku bi yekî re kêmasiyê wan vedişêre tiştekî nabêje lê wexta têkilî xira dibe wexta hin rêxistinê me parçe dibin tu dinerî 30 sal bi hev rane parçe dibin wek meriv divê ha ho ew dijminatî ji ku derê hatiye gotinên giran hevdura dibêjin êdî merheba nadin hev hinek yani ez tevayî nabêjim divê rexne hebe rexne avaker dostane be divê meriv gotinê xwe bêje çewtî bêje yek ew kire lê divê meriv bikaribe ew tevayî ew spektrûma renga bibîne yani mesela yek ya pir pîs e ya xirab e yani di psikolojiyê de sosyal psikolojiyê de meriv dinere tu yekî re bêje pir xirab e fehm dike tu yekî re bêje pir baş e fehm dike lê tu yekî re bêjî welê hinek baş e hinek xirab e ew bêje çawa û divê meriv bide fehm kirin ji bo wî yani ew tecrübeyek te behs kir û ez jî pir
احترامێکی مەزن دەدەم پلاتفۆرما زمانی کوردی دەبێ ببێ ئەمساڵ و دووارێ دنداژی ئەم دکارن چاوە دیالۆغێن خوێرتر خۆشتر بکرد و باوەریە هەیە و ئاتمۆسفەر ئەدەبینم کە هەیە دووردا دەبێ ئەم هەموو یانی ئینسانێک بڕێخستنادا دەربێ وانژی مثلا پرۆگرامی بەرێداژی جانە مناقەشە کریە مثلا مرف دەبێ دیالۆغا بە جیرانارە دیالۆغا بە دەولەتارە مثلا دەبێ بەرێ دیالۆغا تە بخورە هەبە یانی مثلا براتی خوچکیتی مثلا مرف دەبێ براتی خوچکیتیە گەلان یاژی نزانم هێزێ ناونەتەوی وەختە براتی خوچکیتیە تە زعیف بە تە نکانی وی ئەوێ بکی ئەوێ تە بکار بینە یانی مثلا یعنی دووردا دەبێ ئەگەر ئەمێ تاویزەکی بدن ئەمێ ئەم بێژم بکار بن بە هەورا یعنی گاوێکی ئەز باوێژم گاوێکی تو باوێژی گاوێکی کەک حەنیفی باوێژی گاوێکی کەک مەحموود باوێژی وەختە مەرف بکارە بە وەرە نوختێکی و بە هەورا بێژەک و وی تشتی ئەم دکارن بە هەورا بکن ئەو گاوێکی پر مهمە یعنی وەرنەبە مثلا هەلبژارتن چێ بن یعنی مثلا جانا هەنێک دەبێن هەلبژارتنی پارلەمەنتۆش بۆ نەمیون ئەو مناقەشێکی دنە ناکەمین لێ مثلا بەلەدیا و مثلا تشتێ جواکیدا ئەس باوەڕ دەکەم ئەو ئەمساڵێ پلاتفۆرمە زمانی کوردی دکارە ببە و دووردا ئەگەر ئەم بکار بن مثلا تاویزاک و جارنا مەرف دەدە ئێدنا مەرف بدە ئینسانێ خۆی یانی مثلا باشیژی یعنی مثلا ئەم بێژم پاک تشتێکی باش کرد پەسەکی باش کرد یاژی HDP باش کرد نزانم قەقەپە باش کرد ئێدنە باش کرد مرف بکار بە باشی وانژی بێژ و کێماسیاژی رەخنە بکە ئی باشوورژی ژات ji bo wî migo yani Kak Mesûd û Mam Celal bi dehan cara şerê birakujî jî dî hevhatin jî dî hatibû wî noxtê ku hûn jî zanin gelek ew e Kak Mesûd ji bo wî ew gotina wî ye ku êdî kuştina ew heram e û Mam Celal jî carna ew bûye yani carna têkilî xerab bûye yani ew mîsala we bîstiye rabûye çûye gotiye ez ê werim yani ez ê werim em ê vî meselê hel bikin yani bê ku ew bikin yani ji bo wî dibêm tecrübeyên pozitif tecrübeyên erênî tecrübeyên geşbînî divê em xurtir bikin û êkê tecrübeyên xirab jî kêmtir bikin ne ku wana xwe bîra bikin bidin alîkî yani ew gotinekî mandela heye dibê ew sîstema ku te xist hepsê 30 sal 25 sal tu niha bi wan re rûniştî tu bevdira dixwazî hikûmat ew bikî gotî dibê ku got ku me xwe bîra nakim lê ez naxwazim li wir bimînim ez ê pêş te herim yani carna tiştek ew bûye meriv hewciye ye وەختا جەنابێت te got divê merî ji bîr neke divê merî pêş ve biçin ji bo Kurd pêş ve biçin ji ew mînake mesela aktuel tê gotin karê hilbijartinek pêşwext e karê di wexta xwe de çêbe blokên partiyên ku Kurdistanê dagir kirine du blok ava kirine li hev dikin navbêna wan de tekoşînekî dijwar heye Kurd ji bo avakirina bloka Kurdî feretir ne tenê em bibên ji partiyan ji dezgehên demokratîk ji kesayetên di siyasetê de giraniyê wan hene divê evekî ava bikin divê çi bikin Kek Osman yan wext namîne gelek cara tecrübê me jî li ortaya wexta namîne de facto hin doralî tînin datînin ber te divê ya biya reşê ya spiyê tercîha xwe bike lê hîn wext heye divê civata me gengeşiya vî tiştî bike mesela du hefta berê me Rêzdar Osman Baydemir bû mîvanê me jê pirsî me got divê çi werikirin mesela wî pêşniyarek anî got divê Kurd bê civînê xwe yî vekirî divê aliyên Kurda û werin cem hev divê di çend xala de li hev bikin û wiya ciraya giştî re deklare bikin û bêjin ku ev xwesekên me ne tu çawa difikirî Kek Osman erê دووردا yani ji bo wî ew platforma mîn be wexta hilbijartin jî çêbe ew be yani meriv divê girêdayê meriv di çîtayê çawa bilind bik û nizm bike yani mesela ji bo me mesela hemû rêxistinên Kurd û Kurdistanî ya jî dostê ku dibên em
دخوازن کو اف مسئله چاره سر به مثلا جبوک زمان زکماکی کردی ببه زمان پرورده اف گوتن بسری خو دکاره ببه عین استراتژیکا ایروین يعني استراتژیکا اکتوال يعني نا مثلا بيجن يعني وقت ما سر مثلا بارلمانتو ازانم يعني مثلا هناك انسان هم برن هناك انسان دبي هر مروي دزگاه يجي او مناقشه كيدنا ليه مهم مثلا وقت د بارلمانتو يا تركيا دا جبوك نوروز بكه و اجندا يا تركيا الرسمي بخو وقت پیشنیار تی کرن او گاوکی دوی ام حرمتاوی بگرن ياجي وقت توري ورا هناك انسان مثلا لهف بكن ام بيجن ورا پیشنیار بینن جبو زمان زکماکی کردی ببه پرورده دکاره ببه داخوازکی هری او يعني تبي تدور ده مسألة أوى يعني مثلا نحوجي مربكة أو مسألة يعني مثلا أز بخو مثلا دي تني مثلا أزبم يعني وقتها سياسي وقتها مرب بفكرة مرب رفراندوم شد ككرد شاوا دخوازن برا برابن أو تشتكي استراتيجية ل أم كردستان كي تشي كنجي تشي نكنجي وقتها أم في جغرافيا إذا بجين هناك 3 مليون كرد مال لباجارين تركيا هنا تبي هناك او برسنكو يعني مثلا ديمقراطيا تركيا يعني بيكو او ببنى الترناتيف برسن ما كردي كردستاني تبي مرف وانداجي حساسيات بكاربه نشان بده يعني انا مثلا لا ازمير چند كردنه اسطنبول چند كردنه سبا كردستان چه به چقاسه وام وگره نه مثلا لور ما في مروي ما في كردا ما في نتوي وديمقراطيه كردا زيادتر من باشتر نه مثال يعني او برسن وها جانا هناك مثلا ناف ندم لباجاركي اجي اقدنيزي يا اسطنبوليه 30 سال ورا 40 سال ورا نظام دسي نسل چيبونه قيامت رادك دفي اف برسن فرا ما على قدر ناكي نا اجي زانم تجي زاني سبا كردستان كي سرب خوجي چيبه فدراسيون جي چيبه كونفدراسيون جي چيبه او بلكي مليون كي كرد ما ولي اسطنبول بمينن ما في وان زمان ديمقراطيك هي جبروي او برسن وانه وی وقت دوین هذا دروجه و مدا بنجی اگر ام بکارم به منتالیته بنرن شانس ما هيك او چرچوایا پلتفرم زمان کردی به مزنتر يعني ورنبه چدبه يعني جانا هنا قوتني مزندكن پر مزندكن تدناري پشت 2 ساله هاتيه نقطه کی تدناري مرف ناسناکه يعني جبوي يعني ما في كردا خو إدارة كرن دستلاتداري فدراسيون كونفدراسيون سرخو ما في وانه أصلية ورياوي مرف دكاره وبك جبو من ريا رفراندوم ريا ديمقراطية اشتيانه هري معقولة لحياكو أو ببا أم وقتا أم بهفرا دجين جغرافيا دا ناف أو هذا دفي أم بكارم ريا ببينكو أم حقي خو زيادة تربكن أم ما في خو زيادة تربكن وقاوين پیش تاببن وأشانسي وي دبينم براستي او جبوی پلتفرم زمان کردی دوی امثال به یعنی از دخوازم دبر ده تکم نابد تشتک بپرسم نها به 10 سالانه یعنی امر ما با در باس بویدی ملت کرد لباکوری کردستان براستی ایدی دخوازه که سرکفتنه که ببینه سرکفتنه پچوک پر پچوک يعني وقت جنابه وگو زمان کردی به زمان پرورده جوی نرمتر جوی پچوکتر اوکتنه دوی کو بیرا مکه ده شرط ایرو دا جوی مزنتر جی زحمت تا وکی يعني شورش کی پچوکه لی معناوی پرمزنه اری از منش خوی بپرسیا منی بگوتا يعني جبوی کو کرد از باورم کرد سرکفتنه کی پچوک لگور داخواسه میجیه ما پچوکه یعنی از وقتات بيجم از گره کردستان به دولت ما في پروردهیا به زمان کردی پر پچوک استك نظم دایه لبله او نرخه کو او بینه يعني او شورش کی د میجیه ملت کرد چکر باکوری کردستان او جنودا کرد بخوا ورن يعني ام باش دزانن دوان سالن چوین دا او شر هندک او فلان و بیوان
تێکچوونێ کرمێژیە ملەتێ کورد دەبێت کۆ لە باکوورێ کوردستانê demil dest Kurd blokeke ava bikin û li ser esasê em bêjin xwestekên nerm xwestekên ku dikaribin bêne cîvcîkirin em bêjin wek ew Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartê dibêjin ew prensîbên Avrupayê ên rêveberiyên herêmî li ser wana meriv li ser wî û li ser ziman meriv li hev bike meriv di hilbijartinên Tirkiye da çi ê parlamentoyê çi ê herêmî ve jî meriv dikare blokeke Kurdî ava bike meriv bêje em terefê sisiyan e û em kî van xwestekê me bîne cî em bêjin di hilbijartina serokkomariyê da em ê wan destek bikin di vî warî da ez dixwazim fikrên cenabê te bistînim أنا أو فكرك برباشة يعني أو تشرشواك ما أني عيني دوي تشرشوي دا أجي ورد فكرم يعني يعني جارنا يعني بريجي هاتيا روزاوي ما بريد مثلا قوتنا يا مزن يا سرخابون يا نمان يا كردستان يا نمان مثال يعني يا سرخابون مثلا نهاجي أنا كان يشتغل نظام كردستاني نا كردستاني كردستان دولة كردستاني ناخذ كردستاني نني نظام شنني يعني أو نا ایکو دبی ولایت می کردستان ایکو تنه ما فی زمان جی دپارزه ایک دولت کردستان جی دپارزه همه کردستانی نه او قیمتونه مناکا بدن علی کی یعنی دبی اوه لنا شرط می ورد به تی بیراوه ما يعني اما باكور سرخابون دپاراستن ای باشور اتونومی دپاراستن هنا جانا مناقشه دبو حتی جارنا کی یک روزنامه وانه کی باکوری جمام مام جلال برسيجو چما هنا كن ايجو دلي مداي ناقوتا مناقشه اي قاسم لورا يكي روزنامه وانكي ديسا كرد او كرد جو چما هنا بار ايجو قوتا متن يعني وبالسالا اوتونومي دخواستن دغوتن كردستان را اوتونومي ديمقراسي جبو عراقي ياجي ايراني هات شو نقطه مثلا ما في زمان كردي ورام پرورده کردی وقتا صدام هبو شرجی هبو لی ما فی زمان کردی هبو د مکتب دا زمان کردی هبو د خورتبونا زمان کردی دا تشتی وها پر مهمن مثلا لکردستان باکور 10 سال 20 سال اگر ما فی زمان کردی مکتب دا زمان پرورده به شورش هری مزن آست سال داوین جبو کرده یک جوان او باوی کرم که که osman دوی نقطه ده راست او تثبیتات ده مثلا پارتین باشوری دمکی اوتونومی ده پاراستن و ای باکوری سرخابون خواز بون لی سرخابون خوازی هری حشق ای رو هاتن آسه کی کو هم ببین بحثا دموکراتیزه کرنا روشلاتا ناوین کنگاوا ده جنابه ده که حنفی تشتین خوش گوتن خالا هری بچوک لجمع خالا زمانه و زمان ستونا نتوای يعني نتوامه تك دشه ام نکانن زمان خواه بداگر کران قبول بکن لی ام بنتوا دموکراتیک کمارا دموکراتیک علاقه در دبن و بقناعتا من یان دوی کرد ایدی سیاسته کی رئال سیاسته کی قبول بار دینم پیش خواه او جی ریاوی جی او چرچواکو گواده جناب تدا جيجو وقناعتها من معقولة يعني دي چند خالا دبي كرد كاربن ورن جمهر و بهویا کوی جاری وقتاتین جمهر جی دیسا مداخله کی چنه بک او هفکاری تکلیوان خورتر ببن گلو لگوری ته که عثمان خستنی لدر و امریکا را چی بکه جبوی خورد کرنا وی خواتی یا تجربات هی تو سوسیولوگ به سالات ناف سیاست دی و آنکاجی تو سیاست اکتیف مجوله تو سری خود وستینه دوی کرد جبوی خورد کرنا و دیالوگا کرد و کردان یعنی دیاسپورا یجی دوی کرد چی بکه یعنی جبوی زختیل اوی بکه یه ولات بکه لباکوری کردستانی بکه برای ورما او تشتکی تپرسی او مثلا دموکراتیزه کرنا هرمی و نظام بجه سرخبونی هاتنا نقطه
مرف دکاره دموکراتیزه کردن روجلاتا ناوین بپارێزە لێ دەوێ ئەو نەبە ئالتەرناتیف کت دەستلاتاریە وڵاتی خۆ نەپارێزی دووردا چەوتیە مەزن دووردایە یعنی مثلا ji bo min demokratîzekirina herêmê de hebûna desthilatariya Kurdistanê unsurekî bingehîn e yani mesela ew hevalên ku mesela dibên yani bê ku dewlet û bê statû bixwazin ew dikin çewtîkî jî diwir daye yani wiya wek alternatîfê xwe îdarekirinê yani me gelek caran rexne kiriye ew kiriye yani mesela cana sîstem wiha ye hûn zanin yani heta ji bo wî gotinekî 2 sal ceza dan min wexta nodî yani mesela dibên Türkiye parçalan em naxwazin parça bibe ew bibe ew panela îhadeya mülkiyeler ew wexta çêkiribû ew da İstanbulê de min got ya çima heqa ew dikin yani mesela em heqê xwe dixwazin tu alaqeyê wî parçebûna Kurda tune çima Kurdistan ne Türkiye ye ji bo wî 2 sal ceza dan ji bo ku hakim digot ya bu nasıl olur ya bu olur işte yani Türkiye Türkiye'dir Kurdistan Kurdistan'dır yani mesele eğer mesele demokrasiye mereneke alternatif ji bo hebûna xwe ji bo statûya xwe problem nine lê dûr da jî divê rexneyê avaker meriv bîne devam bike werin mesela diasporayê dervê welat meriv çawa dike hûn jî zanin diasporekî pir xurt heye parça parça ye li derve li Ewropayê li welatên din dûr da ew diaspora tevî têkiliyên yani dijberiyên ku navbera siyaset ya rêxistinê Kurdan hede tesîr li ser diasporayê dikin yani ew em zanin yani wexta tiştekî biçûk li wir dibe diaspora dikin lê di diasporayê de gelek însan hene dîrek endam girêdayê rêxistinekî nine ew avantajekî ye diaspora dikare em bêjin dijberiya kêmtir bike diyalogê xurtir bike û wexta tiştê ku xerab çê dibin rê li wan bigire dûr da jî piranî berpirsiyariya giştî dikeve ser em bêjin rêxistinên heye federasyonên ke hene dezgehên hene ew bikarbin berpirsiyarî wek kesayetî jî yani ême yani kesayetî ma meriv yani xwe ser rêxistina ne heqê kesî tune ser rêxistina bibîne ew kes jî bi rêxistina tev bi hevra wek parçekî diasporayê dikarin vî nêrîna mesela dijberiya mesela dikare çi dest pê bike mîsala hemû federasyonên ku li Almanyayê hene gelo dikarin civînekî diyaloga pêşîn bi hev dira çêkin mîsalî mesela li Swêdê li Fransayê yani divê em bikarin min werin ba hev pirsên xwe bi hev dira minaqaşe bikin em çi dikarin bi hev re bikin çi dikarin bi hev re nekin em serhevde ferz nakin yani mesela ez Swêdê zanim rêxistinên ki heyî yani ji Bakur Başûr û hemû rêxistina heya niha di platformekî de nehatine bahev yani ji bo sohbetekî jî nehatine bahev yani ew çûku ji ber ku ew dijberiyên ku li welat hene tesîr li vir dike lê Almanya jî bawer dike wisa ye li welatê din jî wisa ye meriv dikare vî tiştî li wir em dibêjin tazîqa dewleta heye em bêjin têkiliyê dewleta heye em dikarin li diasporayê vî ew ê bişkînin yek duyemîn divê rêxistinên welat mudaxeleyê diaspora Kurdî nekin yani wek tevayî dikarin xwerar diasporayê de rêxistin çêkin komel çê dikin heval çê dikin platform komîte çê dikin lê divê xwe wek xwediyê diasporayê rêxistinekî heqê a b c rêxistin tune ku bi riya hinek însana bixwaze strûktûra diasporayê biguherîn ew heqê kesî nine yani dûr da mesela cana em dibên tecrübeyên Yahudiya Ermeniya herkes qesame divê ji bo xurtkirina bloqekî Kurdî li Bakurê Kurdistanê diaspora divê zextê li rêxistin û derûndoryan ew ê bike qesa min de ew ê de bêguman gelek problemên diasporayê hene û bê diyalogî hene û destwerdan hene ew aliyekî din ji bo vê bernameyê ez dixwazim yanî divê li vir jî em alîkariya ji vir alîkariya birayê xwe yî Bakurê Kurdistanê bikin mesela bê çarpel medya civîna bername çê dike divê
لباكوري كردستان دوي بلوكك خرط عوا بك بلوكا سيام مداخلة بك وقت ترافكي كرد چند خالين بنجهين داخل بيش جبرجي دوي امجي آليكاريا وان بكن قسامه برسامج بويوه كي بود دوي ام آليكاريا وان امكانه چاوا بكن بويوه اوي او چرچوکی گشتی ما او کرد و مثلا دیاسپورا لید مثلا باکور دا راسته یعنی او چاوا مرو دکاره بکه او ام بیجن کاری کل دیاسپورا دوی ایکو یعنی باوری به دیالوگی هیا دوی پشکریا وان حودانا بکه جدسته وان چته بکار به عالی کار به و یه دنجی بکار به لدیاسپورا او دیالوگا کجارنا مثلا او يعني هون جيزانن يعني مثلا او بلاتفورما كل ديار بكري شي بويا لاوروبا دوي تشوي دا بلاتفورم شي نابا يعني شي نبويا يعني الولايات شي نبويا ازانم هناك مناقشه كرنا شي نبويا يعني دور دا خرط كرنا ديالوغ دا و او دا جبركو امبيجن تجربين دياسبورا يا امبيجن وقت عمل كردستان باكر بفكره انسان كل دياسبورا كردستان باكر تجربه دموکراسی تجربه دیالوگ تجربه بورا کار کردن زیاده تره یعنی دور دا دوی مرو انکار نکه یعنی او دجبری هنه دستان هنه یا جی او دجیتیه کل باکر هنه تسیر بکن هاتی سری تجی که عنفی بکی غریبه وی تشتی مثلا هاتی سری من مثلا از وقتا جوالات مجبور مام جزا دان از هاتم جیانا پنابری من اویدی يعني الولات ريخستنين ما بارتيين ما دتيكليا دا يعني او ديالوغ بيش حكمي يكي اوش كاندبون ديالوغ كي باش هبو تبي حمور رقنين الدجي هف لازهات مثلا لفر الدياسبورا لفادرنا از بدرو دور سياسي ومباور بكن قالك سياسة مدار روشنبير ما هند سالين حبتي وحفتا سالين حشتي دمانه يعني قهرتنكي تنه قسامه يعني الفادرنا يعني بيش حكميه كي الهمبري انسانا الهمبري هفهنه او بلاتفورما زمان كردي وقت شاغي خل الفادرنا وك مثلا قالك جرا باك دبي امورن جمع فسكه دبي نه بارتين اذنا دبي امورن جمع لي او هن ريخصني سركه يكجانا برسيف جيناده نها بیا کار پروبلم بمری او بکن لی تشتکی دفاقتو عاجل برجواتا کردا هیه و پلاتفورما زمان کردی گله کار باشی دکه لی دواره دنده جی دوی ام هن او پیش حکمیه هلوشینن بشکینن ام جاره ورن جمع هف ام بیجن ام دیاسپورا قوتکی مزنه ام کانن چاوا پشگریه برای خوی اختوال آنکا باکوری کردستان امی چاوا کانن پشگیری آوان بکن امی خواته کی چاوا بمشینن دور ده مثلا جوینه کی مری چیکه بیج فکر مدوی واری ده یعنی او پیش حکمی ورش کانده که کسمان یا یاری او چیه مرو گاوا پیشی داویجه مرو نحوجی بنده هفبه يعني مثلا ريخستنا كي دكار غازي وان ريخستنين حمول كردستان دا كاردكن خدي رولن تسيرن غازي جوينا كي ديالوغي بك يعني بي او يعني قالوا مرف تشاوا دكار بفدرا ديالوغي دوام بك كار بك للدياسبورا يعني بي شرط وقيد يعني مثلا حيانا كان ريخستنا غازي هفدو كرنا يعني مثلا مثالك يعني مثلا مرف غازي او ريخستنين كجخو مرف بفدرا كاردك يعني از نحوجي ناف بدم مثلا ريخستنا كي بويا در ريخستن لي او در ريخستن بهر ريخستنا كي در ريخستنا دنارا كي دبا بوانا دكار رونا لي او ريخستنا كجوان وقتيانا خورا ريخستن چكرر ناخواز بوان رونا يعني او اوروبا جي دوام دكه لروج باكور جي دوام دكه يعني جبوي مثلا انسياتيف ادناف ندم ريخستنا كي كو دوي واريدا دخواز دياسبورا دا كهراندنا كي چه دكه مثلا دكار او ريخستنين كو باوريا وان ببلاتفورما زمان كردي هي وانا قشا انسياتيف بقرا جوينه غازي جوينه كي صحبتي بك يعني بله ودسبك دكاره او يعني وبشلوي مرف دكاره بهفرا تشتا او بك وقتها بلي دبا كي دخوازه ناخوازه او دك يعني مثال يعني ريبرن يعني دور دا ام دكارن
دوراجي صحبت بكن يعني وقتها بيوستي هبه يعني بله که عثمان ام به بابت هاتن داویا برنامه خو براستی دمک خوش مدر باز کرد مخابن همشریه تتبتنه هشت هنکی بارت گرام بو لبله دی ساجی از باورم کو اوی تماشاوان المجی اوی عجبان بن برنامه ما گوتنین وی داوی که عثمان اونه چه بیجن قالك سباست كم جبوي في الساندي همشريه ما بروجا ما ام بيين ما جوا من بهافرا او بكن والحاصل مجارو او انا قي دمكي دنت تشتغنا به دبي اگر قلتنا داوي اسباست كم جبوي امكاني ومشاركي اكتولا مجاركي محميا جريد ده محميا تسير لسرمدك ودلي محميا ديشينا جانا مرف خمجين دبه جانا كيف خوش دبه تشتي او دبه وقت ما جو وقتها بلاتفورم دتجيكي باشي خو فدك از كيف عمتي لي وقت عمرف دنارك وهناك بيري وانا وخرادك جبو يك كان قوتن ديالوج ودبي ام بهفرا براتي خوشكتيا ما قاوا بيشيه ديالوغا ما بخو بهفرا دناف ريخستنا دا نافبرا ريخستنا دا نافبرش اصليه يعني سبب كردستان پشت 10 ساله به 20 ساله به 5 ساله به نمیمه یعنی کردستان جی چه به کردستان ولاتی به دیالوگ امزانن شد به یعنی افغانستان لبرچاوایه لیبیا برچاوایه گلک ولات هنا دولت وان هنا لیو به دیالوگی و او ولات محفکرنه انسان جوره ودکن جبوی دوی امن هذا کلتوره کی دیالوگی و پارچه کی سوسیولوژیا جواتا خو کردستان کی کو پارچه کریه جالي سينورا جالي سياسي وجواكي وزمان ولهجة دين أو بويا دوية من هذا هركس جالي خو وبك وجقافين بتشوك يعني بمعنى أوي دبي كفرين مزن علامات نافتنا مثلا إيدي أز بخو باوريا ما بشورشين بتشوك هي شورشين بتشوك چية شورشين بتشوك يعني أجر تبكاري بي ما في زمان او نهار 10 ساعات دبكي 3 ساعات 4 ساعات دورا حمو سنف هذا هبه او شورشكي بچوكه ام بكاربن گورستان سروكي خو ببينن جي وان پیدا بكن او گورتنه ام بكاربن ناوي گندا او بكن اوانا بخورا تينن بخورا ناسنامه تينن ولات تينن ملت تينن هر تشديد قالك سباست كم جبو صحبتك خوش امجي سباست كن مالطاوه قالك صافي كيك عثمان امجي سپاسیات دکن بو میوان چارپل مدیا مروف شورش بچوک دست پی بکه لی وقتا مروف شورش بچوک دست پی بکه خیال خوی مزنجی دبجی برناده او بوی معنی خیال می مزن هيا خیال ما ام لسر آخا خواه ولاتی خواه اداره بکن تماشاوان نهجا ام هاتن تالیا برنامه خواه ایرو دو میوان می هجا رزدار بو لی مخابن رزدار محمود کیپر پرسگیره که تکنیکی نکانی بو بشتاری برنامه ما بو لی ما باور دکم که عثمان همشریه وی باری وی هلگره و برسیوین ما دا مبکه عثمان برنامه کی تیر و تجه درباس کر حتی برنامه کی دن بمینید خیر و خوشیه ده روش باش روش باش گلک سپاس